Kejanggalan demi kejanggalan di game PUBG berlanjut, saudara-saudara. Apakah game ini penuh dengan kontroversi? Apakah game ini penuh dengan hal-hal mistis? Apakah game ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan? Apakah game ini penuh dengan hal-hal gaib? Kita tidak tahu, saudara-saudara, apakah ini human error? Apakah ini kesalahan dari aplikasi? Kita tidak tahu. Dan saudara-saudara, mari sama-sama kita mereact game PUBG yang ada di hal-hal yang mengganjal, saudara-saudara. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mereact video tersebut. Cek. Get behind the tree. Oh my god. Tunggu. Oh my god. Ghost? Mana? Mana? No, but like, come to my building. There's like a person sitting. What? Oh, It's gone. What the fuck? hilang anjing. Oh. Orang ulang dari itu pohon. Oh. Is this a ghost? Uh-huh. No, but like, come to my building. There's like a person sitting. What? It's gone. What the fuck? Hilang. This house is haunted. Holy Hilang, shit. saudara-saudara. Saudara-saudara, hilang. Did I? Hah? Oh. Oke. Oh Tuhan, ini berkabut, ini menakutkan. Oke. Suara apa itu? Oke. Setang, jangan jump scare anjing. Kita bakuku kuat sekali di sini. Ada suara napas. Mana? Oh my god. Oh my god. Bulu-bulu nyawa saya berdiri, saudara-saudara. Lihatlah. Lihatlah, saudara-saudara. Ada orang sana. Ada orang sana. Oh my god, hilang. Fix itu adalah apa saya tidak tahu. Ini bulu-bulunya berdiri, saudara-saudara. Wow. Hit and run, oke. Thank you so much, Jazz Vlog, मेरे भाई. और ये मरा नहीं? Ada orang. Motor orang tadi. Tumbus dong. Oh, tumbus, saudara-saudara. Saudara-saudara. Apakah itu setan? Saudara-saudara? Saya tak tahu. Kejanggalan demi kejanggalan timbul di game PUBG ini. Wait for us. Oke. Nah, kalau ini sudah biasa kita lihat. Kalau ini dia pelari laju dong. Hey! Creepy glitch. Ada efek glitch. That's weird. So the table is different from the chairs. Oh, Mike, we got Mike. friends. No, Try, those are try, scare run. shots. Those are scare shots, dude. Are you kidding? Mana? Kenapa jadi begini? The bike just fucking flipped 30 times and went over the hill. Hah? Oh, pada Petamang jadi bagus. Daripada Petamang di HP gameplay bagus.
Tapi dia ini jadinya rupanya nak render bagus. They were leaving, like they weren't come to us. I was hoping they might see us. So Oh, I ini could human. just drive out of the Ini car. error ini, aplikasi error. Here's what I'm gonna do. I'm gonna drive to a house, and when I see people, I'm just gonna poke the car in and out. Vehicle probably. You know, I was trying to get attention. How do you What tell? on earth is going on here? Help! Hey, how? Apa ini? So, Yo, Oh no, I'm stuck. I'm stuck in the door frame. I'm stuck in the door frame. mati toh? Tobat. Middle of the ocean, di tengah laut. What the fuck? Mana? Oh, apa itu? Oh my god. In the middle of the ocean? Apa itu? Tembak coba. Oh my god, knocked him. What Knock. the fuck? Siapa dia? Hah? Siapa dia di tengah begitu? What the fuck? Hah? Hold on, man. Can you see this guy at a 2 Dia terbang itu atau di tengah laut? Terbang. Oh my god, knocked him. What the fuck? Apakah itu setan? Sekian dulu saudara-saudara, itu video pendek sekali karena baru itu yang kita dapat di internet, kejanggalan-kejanggalan dalam game PUBG. Apakah itu setan? Saya tidak tahu. Jadi saudara-saudara, kalau ngoni menemukan hal-hal yang mengganjal dalam game apapun, entah itu PUBG atau Free Fire atau game apapun itu, saudara-saudara, mention pak kita cepat atau kirim pak kita link dan kita akan menilai itu apakah itu setan atau bukan. Saya juga takut, semua takut. Begitu tapi video bagi semua, jangan lupa ngoni share, like, and subscribe. Bye.